Nyuma yuko Aga Promoter yambitse impeta Micky bakemeza kurushinga nk'umugore n'umugabo, kuri ubu bamaze gutera intambwe basezerana imbere y'amategeko ndetse kandi basezerana kubana karamata. Umuhango wabereye ku biro by'umurenge wa Nyarugenge nk'uko bigaragara mu butumwa butumira inshuti zabo. Aga Promoter na Micky iryo tangazo ryavuga ko bazasezerana kwa 27 Ugushyingo 2025, none uyu munsi wageze. Bityo rero reka tubabwire tuti congratulations. Iyi ni show Busy News Rwanda, yenitwa Frères. Ukore subscribe kugira ngo tuzagicika umunsi ku munsi n'amakuru tubageza. Uyu muhango wo gusezerana imbere y'amategeko bibaye mu gihe Aga Promoter yaraherutse kwambika impeta umukunzi we Micky kuwa 9 Ugushyingo 2025 mu biro byabereye Irebero, ari naho bakirira batashye ubukwe bwabo kuri uyu munsi. Ubwo yaramaze gutererwa ivi akambika impeta, Micky yavuze ko bakabaye barasezeranye imbere y'amategeko muri Kanama 2025, ariko bitewe nuko yaratarabona indangamuntu bisaba ko babanza gutegereza. Aga Promoter uzwi nk'umuhanga mu gukoresha imbuga nkoranyambaga yatangiye gukundana na Micky muri 2024, icyakora batangira badashaka kwera urukundo rwabo, gusa ariko uko iminsi yagiye yisunika byarangiye babyemeje, ndetse kuri ubu bari mu myiteguro y'ubukwe bwabo. Urukundo rwa Aga Promoter na Micky rwakunzwe kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse rurushaho gushyuha kuko batangiye gukundana nyuma y'uko uyu mukobwa atandukanye na Captain Regis. Ibi ngibi byatije umurindi urukundo rwabo kugeza kuri uyu munsi. Ndabakunda cyane, nitwa Frères. Ukore subscribe na follow kugira ngo utazagicikwa umunsi ku munsi.